Siba Sali, siaran bahasa Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali. Inge dedani pemirsa mewali malih sareng titiang nirani Nusantari ring parikrama Siba Sali, siaran bahasa dan sastra Bali, kesiaran langsung saking YouTube Balai Bahasa Bali, saking studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Inge dedani sedurung titiang ngelantur parikrama Siba Sali rahinane mangkin, lugrayang titiang ngaturang pengastung kare melarapan antu panganjali. Om Swastiastu. Inge dedane menawi idedane sampun miar sayang seluir paletan-paletan ngeninin indik Siba Sali nggih. Rahinana mangkin titiang sampun kesarengin oleh narewakil silih tunggil Yohana Bali sanitela bring kuentenan basa aksara miwah sastra Bali. Inggih punika silih tunggil mahasiswa saking stah Empu Kuturan Singaraja. Om Swastiastu Adel. Om Swastiastu. Inggih. Adel rahinane mangkin sedurung irage ngawitin publik bagan puniki durus Adel dados nyenahang angge demun. Inggih. Pemirsa sareng sami uningaya wastan tiange putu putri Adelia Safitri titiang saking Buleleng, mungkin titiang menados mahasiswa reng stah negeri Empu Kuturan Singaraja lan rike titiang ngambil jurusan sastra agama lan pendidikan bahasa Bali. Tadi mungkin ike keubah wastane menados pendidikan sastra agama lan bahasa Bali. Pendidikan sastra agama miwah bahasa Bali nggih wastan prodi napi jurusan rek nggih? Prodi nika. Program studi nggih ring stah Empu Kuturan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri kenten nggih stah Empu Kuturan Singaraja. Inggih dedane menawi niki duaning Adel puniki mahasiswa saking pendidikan bahasa Bali niki mawinan titiang titiang mangkin napi wastane ipun misadi rauh ring rahinane mangkin duaning jagi memblik bagan ngeninin indik sapunapi kuentenan basa Bali ne mangkin inggih punika utamin ipun ring kuentenan puisi Bali anyar duaning rahinane mangkin idedane patut kuningin titiang sareng Adel jagi memblik bagan ngeninin indik kuentenan puisi Bali anyar duaning ring puisi basa Bali punika kan wenten kekalih nggih Del nggih puisi Bali Purwa miwah puisi Bali anyar ring tepekane mangkin ngeninin indik puisi Bali anyar. Inggih sedurung punika titiang jagi metaken dumun majeng Adel punika nelebin utawi meled melajahin basa Bali utaminipun puisi basa Bali punika saking pidan nggih? Titiang melajahin basa Bali utamanya nika ring puisi saking SMP. Saking SMP nggih. Tiosan ring punika napi mawinan Adel punika meled ring basa Bali. Kenapa ten bahasa Inggris, bahasa Indonesia sapunika? Nggih. Napi dia punapi tiang meled melajahin basa Bali nika mawinan titiang lekar ring Bali terutama nggih nika. Embas ring Bali. Pun kenten. Pun kenten titiang ring keluarga nika merasa tertantang nika nganggen bahasa Bali melajahin bahasa Bali duaning puniki orang tua tiang nika bapak sareng ibu tiang nenten mersidaya nganggen bahasa Bali nggih bukan orang napi wastane nika orang Jawa tapi ragane nika memang orang Bali nanging singidang bahasa Bali. Nika mawinan Adel remasa jengah nggih pinake anak sani embas ring Bali, urip ring Bali, tan meresidang membahasa Bali. Minap Adel punika kimut nggih. Maksudnya la ritat kala masa iraga nak Bali tan presida kan kenten nggih. Oh nika mawinan manah nih tertantang kocap idedane. Idedane pemirsa ring jero puri sewang-sewang mandane iraga pinake Yohana Bali patut puniki keanggen imbe iraga pinake krama Bali patut presida nganggen basa Bali kan kenten Del nggih. Nggih. Tiosan ring punika idedane titiang jagi nguning ayang dumun. Adel puniki pinake Jayanti
pagar sejeroning kuentenan wimbekare inggian punika wimbekare pidarta basa Bali utamin ipun ring wimbekare nguacen puisi inggian punika ring pantaraning provinsi nasional sejabaning internasional taler ipun puniki molihang Jayanti presiden nguacen puisi inggih mau paikatan ring punika del titiang jaga metaken taler duaning niki titiang meled uning taler idedane pemiarsa ring jero soang-soang taler minab meled uning sapun napi ritat kala irage maktayang puisi punika napi tata carane napi ke irage mangdengurat yang napi patut nih ritat kala nguacen puisi manut penampen Adel sapun napi. Ini penampen titiang nika ritat kala maktayang puisi Bali nika patut nuratiang sane kewastanen vokal Iya. Vokalnya nika patut nika nganggen suara dalam. Ya, suara dalam, suara yang berat nika mau. Nggih, sanika patut nguratiang semite. Mimik wajah. Mimik wajah atau ekspresi nika mangda sesuai sareng puisi sane raga baktayang. Manut sareng pengerasan puisi punika nggih. Habis nika penghayatan. Penghayatan. Wirase. Jadi enten wirase nika reta kala iraga maktayang puisi nika hambar nika. Hambar. Ten wenten rasane nggih. Wenten rasa. Kenten inggih dedani kenten kocap ritat kala idedane utawi titiang sire uning benjang pungkur wenten ketiba galah ngwacen puisi kan kenten. Puisi membahasa Bali mangdani ngurati yang tata cara sane sampun ketelatarang oleh Adel Iwau. Inggih tiosan ring punika Adel. Inde Jayanti Adel punika nanganin molihang Jayanti napi ke manten napi ke puisi manten utawi widang-widang sane tiosan mepeiketan ring basa aksara miwah sastra Bali. Nenten puisi ke manten sih mbak. Nenten puisi ke manten. Yeah. Multi talenta niki. Inggih napi nih kadal. Wenten pidato nika. Pidato basa Bali nanganin poleh Jayanti nggih. Keren. Taler? Sanika wenten puisi nika. Puisi pidarta sarang puisi mantan wenten tatat titiang lumun Jayanti Siki napi wastane nika? Napi? Wirama. Oh, mau wirama. Tapi tiang penegas. Penegas. Penegas nih. Penegas Jayanti ke pertama nika mawi nanti tiang mau sang wau idedane niki pinaka silih tunggil Yowana Bali pinaka Jayanti pagah sejeroning wimbekare sani kemargiang inggian punika ring pantaraning provinsi nasional miwah internasional utamin ipun ring wimbekare ngeninin utawi mopiketan ring basa aksara miwah sastra Bali. Inggih Adel sani mangkin titiang taler jagi metaken puniki ring kewentenan utawi kahanane mangkin Adel puniki kan ngambil utawi ngererah program studi pendidikan sastra agama miwah basa Bali ini kan ring pendidikan pasti ke benjang pungkur yang yen sampun usan nih ke sarjana sampun wisuda pasti ke kan ngererah pekaryan nah yen ten guru napi penyuluh basa Bali nih kan iragam napi wastani nyobiang sapun napi kewentenan basa Bali majang alit-alite yen menados guru niki kan Adel biasane ring KKN utawi PPL puniki sapun napi penampen Adel ngenenin inde alit-alite ring kahanan utawi abjagate sekadi mangkin ritat kala Adel punika ngajahin ipun utawi napi wastani ngurukang ipun ritat kala ipun melajahin basa Bali sapun napi penampen Adel. Enggak mau ini mana tiang puniki tugas tiang PKM utawi praktek kemampuan mengajar nih kan ring SMA negeri Singaraja punika tiang prihatin nih kamu kenapa sana nanti yang prihatin doaning puniki alit-alite ring sekolah punika
kidik nih ke sana demen sarang bahasa Bali. Oh, kenten. Dan habis nih ke titiang tatkala ngajahin ring SMA nih ke selalu nih ke alit-alitnya pun nih ke minta ditranslate nganggen bahasa Indonesia kenten. Makin Staten nagih nggak? nagih Bu, tan ngerti kan? nggih tan ngerti Bu. Apa artinya Bu? Bisa nggak ditranslate kenten? Padahal nih kan ring buleleng nggih hadal Iya, PKM nih iya, buleleng. buleleng. Kadang tiang nak rika telap-telap pisan alit-alitnya melajahin bahasa Bali tan masih nggih. Tan. Oh, ampun mecampur nggih mangkin. Nyari kota deh kalau Oh, ring kota buleleng kota. Nika ampun ide dane kewentenan bahasa Bali ini mangkin nggih. Mungkin itu masalah nih Kim. Ngomong sarang timpal nih ke manggen bahasa sehari-hari masih dayang nih ke yeneng belajar yang buku nih ke enten masih dayang nah biasanya nggak beda nih ke Oh, kenten. Ritat kala mau bebawasan sarang semeton utawi sawitranipun nika nganggen bahasa Bali. iya ngangin bahasa Bali sehari-hari nih ke Minap kenten del. Ritat kala ring materi aja bahasa Bali punika minap ring pantaraning napi nika SMA. SMA punika mewah ipun ngeresepang nika mawinan ritat kala iraga ngajin sampunang ja adel nerjemahin nganggen bahasa Indonesia, nerjemahin nganggen bahasa andap, bahasa Bali andap pasti ke ipun presiden resep. Nika ring manah titiange nggih. Pasti ke ipun presiden resep duaning manut adel punika ritat kala mau bebawasan ipun taler sampun presiden mau bebawasan nganggen bahasa Bali kan kentan. Nggih. Nika dados pikobet nggih. Ring kuentenane mangkin inggih tiosan ring punika adel titiang taler jagi metaken. Ri sejeroning ahab jagatis kadi mangkin pasti ke iraga puniki nenten presiden lempas saking media digital nggih utawi ambare laye virtual nih ke stata mau paiketan keuripan iraga nih mangkin yenten wenten teknologi jek asane ten ngidang urip nih ke hingga sampun api manut adel ngenenin indek kuentenan bahasa Bali kesarengin antuk teknologi ring kahanan nih mangkin nggih ini mana titiang unika keberadaan teknologi puniki sangat membantu nih kalau belajarin bahasa Bali kenten tapi wasan ini kak wiki bahasa Bali kenten bahasa Bali wiki bahasa Bali wiki nih kak kenten kamus nih kan nika becik pisan keanggen eta kala iraga melajahin bahasa Bali kenten talar aplikasi-aplikasi ring Play Store nih kak sane presiden ngewantu iraga ritat kala melajahin aksara Bali kenten enten bahasa kemantan sana presiden raga rarah ring bahasa Bali wiki ring Play Store talar raga presiden rarah aplikasi untuk melajahin aksara Bali. Kenten patik bahasa Bali nih ke nggih papan ketik nih ke taler program Bali Simbar kan ampun wenten mangkin nggih ten sangat mewah iraga ritat kala melajahin bahasa Bali kenten penampen adel nggih patut nih ke ide dane sarang sami menawi semeton titiang sarang sami pinake Yowana Bali mangkin iraga puniki sampun sayandangan ritat kala melajahin bahasa aksara miwa sastra Bali duaning mangkin sampun ring media YouTube sampun akeh pasti ke ampun kenten sekadi sani ketelatarang adel iwau ring Play Store sampun wenten aplikasi-aplikasi sani presiden wantu iraga nggih ritat kala iraga melajahin punike wih becek pisan puniki penampene inggih adel niki pinake pitaken titiang sani keping untat sapun api piteket saking adel majeng para semeton iraga sarang sami pemiarsa sarang sami sane miarsa yang puniki utamin ipun majeng Yowana miwah alit-alit ring Bali ritat kala melajahin bahasa Bali sapunapi pitekat utawi pesan saking adel mangdane ipun preside statena lebang bahasa Bali inggih durut sadel inggih seksa mbok kita katitiang majeng ring para pemirsa ring jero soang-soang puniki mangga iraga sarang sami patut nika melajahin bahasa Bali yani ngenten iraga sira malih sane presiden ngelestariang bahasa ibu iraga nih kenta sanika ampunang nika takut bahasa Bali kenten mo waktu nikit yang apa namanya astana nika KKN nika mo
alit-alitnya Rika yang ngajarin SMP nih ke coba ngomong angin bahasa Bali kayak keket tuan nih ke adik-adik SMP nih ke takut salah bu, takut salah takut salah pandai mbak. Habis nih ke ya menurut Titiang ampunan takut nih ke bahasa Bali nih ke bahasa ibu kita sendiri ya ini kan iraga Sira malih. Nggih terus. Nggih sampun kenten pasti ke nggih iraga menawi sane sekadi tlatarang Adel iwau iraga nenten dados kimud utawi le nganggen basa Bali tiosan ring punika manut penampen Adel iraga sampunang jejah kan kenten sampunang jejah yen pelih yen benah aja anggen mantan kan kenten dal ge gas kocap idedane inggih sampunang meled-meled ge idedane patut sekadi sane ke tlatarang Adel iwau iraga yening nenten iraga sane ngajegang utawi nguwerdiang basa Bali puniki sira malih anak dura negara taler meled melajahin bahasa Bali masa iraga tan kan kenten niki malih siki mau tapi wasane bahasa Bali nika presiden iraga anggen ngererajinan nika mau contohnya niki melajahin bahasa Bali iraga presiden menados MC bahasa Bali MC bahasa Bali lumayan nika lumayan habis nika menados tapi wasane nika penyair, penyair. Sastrawan, ya, sastrawan nih kan, karya-karya kita nih kan diterbitkan dari buku, boleh jina, gampang nih kan belajar Dangan kocap idedane. Inggih patut sekadi sane ke tlatarang Adel iwau nenten wantah ritat kala iraga melajah bahasa Bali nenten wantah menados guru kan kenten dal nggih dados penyiar preside dados napi wastane ugre wakil utawi MC membahasa Bali preside taler dados penulis preside nah nika mawinan peluang-peluang ring bahasa Bali puniki akeh sejatine nggih yen iraga meled melajahin kan kenten inggih nenten menados guru sareng penjuluk mantan nggih akeh nika peluang kerja nika nggih nika patut pinake napi wastane semangat iraga ritat kala iraga melajahin bahasa Bali puniki patut iraga rumah sebangga pinake krama Bali wenten utawi nuwenang basa aksara miwah sastra Bali tetamian saking leluhur iraga nguni kan kenten gedel inggih Adel suksemo pisan niki titiang saking Balai Bahasa Provinsi Bali ngaturang suksemaning manah anto majeng Adel duaning Adel sampun misadia rauh rahinane mangkin nyobiahang sapunapi pengalaman Adel ring kewentenan basa Bali kahanane mangkin mogi sida mapikeno ring kuentenan arse kayun idedane sewang-sewang idedane pemiarsa dumogi napi sane publik bagang titiang iwau blik bagang titiang iwau presida mapikeno sahe benjang pungkur pet wenten sane presida kelaksanayang kan kentan inggih idedane suksema aturang titiang doaning sampun utawi doaning kanton satya miar sayang siaran bahasa dan sastra Bali Balai Bahasa Provinsi Bali puniki suksema aturang titiang idedane titiang Nirani Nusantari miwah semeton titiang puniki putu putri Adelia Sapitring lungsur mepamit rahinane mangkin badung mangupura ngabas ebat titiang ring petang kirang langkung titiang lunas gang rene pengampura antak tambet titiange kelintang makawasananing atur titiang maka kalih nguncarang para mesanti Om Santi 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 Om.